lu zen ani lova hey kan assembly hi kumsom nga lo ni vetoa kumsom nga ani na kan lom ku kan ni kumlama kan loma chu ti chung chuan private member bill hi kumsom nga chung khan lut lo khup maya a tiang lam war teu chi hian omem mun yo ti turin puan rural her lianan apulut toa ZNP ni lain tin pukelian tlingan apulut to boka tin pu Dr. Vanal thanan tunan pulut le pulut tudang ka hechia lova ponese an pu ber hian tiang lam hi war nge ni an mani hen an ir oma tangin tiang hen on put an ron ti chuak o ti teril ruwa oma a bil kalphung kan ria a law department la vet thin dan te a department sang tuin uluk taka an ron tuan chuak kha minister ina approve pot nuwa law department ate sumi kai noi ni chuan finance department ate kalkwalin kabineta ne ta kalkwal thina ni kan ria khang kalkwal lo kha chuan pas mai ngai ni lo ti te po kan kha tho chunga lo ngoi tak maya thanem ngai na Dr. Vanal thana aizol not to build to MLS da takin meeting ai vaklo an ron ti le ruling party lam MNF in kan flagship program la mate po kan ngai pui molia committee hial te po kan tina minister za takle minister hetiang lam phei chu expert pulal ruat ki mahoin an chai chho mek lai le an zir ngani man lang mek na ni ti te po hereng thawin karinga chu ti chunga an ron ti hi kong le lama chuan a fak om viawani ti ha ka soi tua chu tiang taka fak oma aron pe chowa ho siala aron putlulaya an kan serchi bial tu za tak pulal du oman thui postoi ma select committee a daila an ron ti kha chu in super chief minister khal hi kan hlawem monio ti te po hi real ruwa oma Dr. Ma than te hian dual phanan mang lo sela tin an mani chunga po hian neu neu ome han ti thin te po hi atakin ho zaum taka hian ron par chuak emon le ti te real ruwa oma pu ma than te hi ke po sport lama te basketball lam pang ho tu pa nia ti ho kan ni na mi tak tak te to pa tang thina ni na hi ka se ve Paul Riat Paul pariat te pas dua cholan di hichu minister nge yang ti ka ring khop ma apu khomin chu parliamentary zo kan tiang chi ha thiam lo chung in kan ti ve ni chu ole voina kan bill thi ke tiang lam hi ka expert mi lo wa ma se poimo le ni ti hi mi te sia to in selo me la ka se ven ka sia tuna